Muri iki cyumweru igihugu cyacu kizizihiza iminsi mikuru ikomeye, harimo ubwigenge, hakabamo n'intsinzi yo kubohora igihugu kiva mu mateka mabi kinjira mu mateka mashya, amateka turimo, amateka y'ubwiyunge, mu mateka yo kubaka igihugu gishyashya. Nkaba ngira ngo mbararike mu kiganiro tuzagirana itariki 3, abanyamakuru abari mu gihugu n'abari mu mahanga, tuzabikorera ikoranabuhanga ku ngingo y'ubwigenge. Ubwigenge ariko bwumvikana mu busugire bw'igihugu. Nkaba nzagira ngo ngaruke ku ngingo yo gukunda igihugu mperutse kubagezaho, aho ibyemezo, imirimo itegurwa n'igihugu ibikora mu nyungu z'igihugu. Ntabwo babikora gushimisha amahanga, ntabwo babikora ku gitutu cy'amahanga. Hari umunyapolitiki wahagurutse abwira ngo Commonwealth ngo ntabwo bikwiye kuza mu Rwanda, ngo u Rwanda rutagize gutya na gutya na gutya. Ni ukuvuga iki? Ni ukugambana. Ubusugire bw'igihugu bujyana no gukunda igihugu. Gukunda igihugu ni gukunda ubwigenge bw'igihugu, biri mu nshingano z'umurimo w'umunyapolitiki wese. Ntabwo RIB n'ubucamanza ari byo tuzaharira gusa imirimo yo gukosora abantu bagoreka. Twebwe nka sosiyete natwe tugomba kubinenga, tukabivuga ku mugaragaro, ntibibe umuntu w'umunyapolitiki usebya abandi banyapolitiki, tukabivuga kuko hari abantu bicara aho ngaho bumva ari nkaho bafite ijambo mu bandi, kandi bafite uruhare rukomeye cyane mu kuyobya demokarasi turiho twubaka mu gihugu cyacu. Ngaho rero ndabararitse muzaze tubiganireho, abanyamakuru mwese n'abanyapolitiki, ubu bwigenge bw'igihugu no kubaka demokarasi ishingiye ku gukunda igihugu. Kandi tuzasubire kuri abo banyapolitiki bakorera amahanga, bagambanira igihugu, tubabwire ko igihugu cy'u Rwanda kigenga, igihugu cy'u Rwanda kigenga mu nyungu zacyo. Murakoze.